Yes, welcome to our part 2, mga ka-SME. Pasensya kayong gagawin mo kakapsat ka po ng tag madi-madi dito internet. Tay ko na niya siya may parang lalaki lang nagloloko. Ganun talaga. Pero hindi na lang lahat ng mga lalaki, babae naman. Eto na naman tayo. Ayan, pasensya kayong gagawin mo kakapsat kati share yung man niti part 2 tayo tapno. Agtultuloy mo lang tinte pa nagdidinang gagawin pa nagraragsak. Kaya thank you so much. Digitin mo na nga nakatune in, digitin mo na nga nag-share. Kung digitin pa yung nag-share, i-share yon. Yes, Ma'am Rosini Case Fabellion, good morning. Ma'am Gina Reyes to Mamaw. Yes. Audison Sounds and Lights from Pinili. Ayan, good afternoon. Share, share, share. Oh, bakit hindi siya Hindi... Yan, Mama Sir P. Marv's Margot Tahaned Mana. Happy watching. Ayaw niyang Oo nga, pati ako. Ayan, sorry mga ka-SNME, talaga nga narigat yung signal dito yung Pilipinas. Yeah. Only in the Philippines. Agawan-awan. Yan, Ayan. ang aso ko na pa niya, Ma'am Shala, Repareha Rubina, pa-request nga, ma'am, kung na DJ ma'am. Ano, DJ Mem? Ma'am. Paubaya man hindi, tatamo Ay, ko. kung paubaya, Sabi ko paubaya. na sa'yo. Favorite niya kasi yan, si Ma'am Jelay. okay. Kabsat Paubaya. niya, Ma'am Rosanne. Yes. Ayan. Paki-share po. Oh, ayaw na naman. Mayatin. Agmani-madit signal. Anong nangyayari? Yan, kung pa niya, Ma'am Jala, Repareha Rubina, tay iga do, ma'am. Ano nga igado? Di kalma, di dyan nakipudsak, di kalma. Awanan, ma'am. Ay, di ka pa nag-iawit dito Awanan, Apo Beshi. Agtutututut yung bag ko. Ayan, happy watching from Los Angeles, Sir Melvin Martin. Welcome to SM Music Express po, sir. And also request mo ni Mama Sir P. Margot Tahon Edma, mensahe ni Ayatman kay Asamiya. And also happy watching Ipag Marjorie Francisco Perolino from Big Island of Hawaii. And thank you for watching. And also happy watching to Bessie, MC Clouds Pelu. Ay, long time to Yes. Long Ito time. ni Sir Norman Tapawan. Pati ni Sir Eugene. Eugene. Bueno Gaugaw. Yes. Hindi ko na siya nakikita. Baka busy da. And also happy busy nga agpabaknang. Siguro. Ay, mangtad kay arti share you tiya. Blessings. Yan, Kinikuha happy ng watching to... latan. Ha? Happy watching to Mama Gian Australia. And also to Mom Jasmine Alejo. Yes, we have a 31 all out. Ayan, share yung lahat ng Thank gagawin you mo so kakapsat much. yan. Tapno na agtultuloy mo lang tinte pa nagdidin ng gaya kayo panag. Raragsak. Si Ma'am Florcelli, wala pa. Awan tayo. Baka awan nag-government signal na. Dede, pakitanong nga kay Angel kung sined na yung attachment. Ate Angel. Yan na so happy watching to Mama Sir Concepcion Tadena. Bakit kaya nauutal tayong lahat, no? Oo. Ang tagal na kasi nating hindi nag-live. True, yung mga kasi may nag-practice pa-shout tayo, out. Manoy. Oo. Puro lang kanta. Yes. And also, Ano di ko na ni Bayo Walter? happy birthday Marby ko na naman Naya po, Yan, kung maloka na kayo na tayo watching here from Bakod Balay. Where is that? Bayo Walter, bakod balay. Yan, happy watching to Alaska. Sir Calvin Klein. Yes, happy happy watching Sir watching. Calvin Kain. Yes. Yan na sa Ma'am Annie Catalina. Yes, happy Welcome sa watching, ating part 2. Happy watching man ang ko Ami Catalina. Yes. Welcome Paki-share back, mo Ma'am man Lynn ako. Sangunan, and also to Sir Rolly. Ma'am Rolly. Ano? Ma'am Relly Paulite. Yan, Ma'am Sir Relly Paulite. Jean-Eric Villarreal. Welcome po From sa Hong Kong SM yun. Express. From Hong Kong si Ma'am Relly Paulite. Yes, happy Yes. watching kini Sir Frederick Valdez Yes. from Barangay 13 San Nicolas, Ilocos Norte. Wow. And also happy watching Ma'am Concepcion Tadiana from Ilocos Sur. Sir Jefferson Marikin, bye! Taga-ano ka, Sir Jean-Eric Villarreal? Oo po. And also, Saan ka po? happy watching Sir Mark Anthony Batulayan. Yes, Sir happy Mark Anthony watching. Patulayan. Happy watching. And also, happy watching Sir Christian Tomas. Kastamet kini
Saan na yun? Nawala na. Tuloy. Kuna ni Bayo Walter makaaram kailang ka din. Ay! Sana all Adag susubra, adag kurkura. Nakakailan na tayo? We have 33 all eyes. Rogyan ang tingaro din na po. Ayan, Ay, Mang Vic. sakpay naman ito. Patuloy kagayong mga kakapsa talente man dito kung dawa yung giyaman kiti mga ayat kin mang support iti SN Music Express live show. Yan mo naman na pag-imana kiti big sponsors. Yan, pangpangro na tayo man ni Mr. Tobias, Yes. Miss Kalia, Manangko Florcelli Andrada, Kasin Natividad Marcos Jose, Kasin Ruli Madamba and Ate Judith Madamba, Kasin Jubal Domingo and Ma'am Estrella Pantaleon, Kasin Marian Piesta and Kuya Louie Bunilla, Boss Joel Dante Salvacion Santos and Ma'am Lynn Peralta of Hong Kong Group. Yes. Yan, ganun sa pagkiman ang tapay ni Lola Ganda, Wow. Ma'am Elvira Uda Unda, Ma'am Gemma Cariaga, Ma'am Emily Valdez, Sir Raymond Hosto. yan, Sir Raymond Justo, Sir Ryan Ganiban. Yan, kan kasabay pagyaman ang tapay ni Francisco Family of Hawaii with With Love. love, yan, ang Sir. Pagyaman ang tapay ni Mami Melinda Garcia. Mr. Jasper Dawang. Ayan, kan kasabi pagyamanan te pa ni Bebe Labs Ukay-Ukay. Wow. Ayan, Yes. kan pagyamanang te manen iti A&M Lechon. Ayan, no kaya tiyo mas nananam na crispy ken nalakang lechon at daapo ni A&M Lechon. Inkayon ken kuana. Masarakan lang nga po iso na di public market. Kurimao, Ilocos Norte. Ako pa kinimat pa to na ni Madam Joy Madamba. Yan pagyamanang te pa iti A&M Hello, Blacks. Ayan, no kaya tiyo gagayam nga ni kakapsa dita patak diriti konkreto nga balay won niya manapasdek at damat apo ni A&M Hello Blacks. Masarakan lang nga po iso na di Poblacion 2 Kurimao, Ilocos Norte. Ako ka kinimat pa to na ni Madam Joy Madamba. Ken pagyamanang te pa iti Pandong Meat Shop. Ayan, no kaya tiyo iti presko nga karne nalaka nga karne, inkayon kini Pandong Meat Shop, ta nalaka nga kasarsarita, masarakan lang nga puiso na iti public market, San Nicolas, Ilocos Norte. Ako ka kinimat pa to na ni Mr. Fernando Mamuad. Yan, gan pagyaman te pa iti Auto Passion. Ayan, no kaya tiyo gagayam nga kakapasat iti nagdumaduma nga klase iti ligay, ligay iti kotse, van, truck, when no da dumapay. Yan, naduma-duma nga klase, quality iti ligay ken mugs. At kini Auto Passion data isot pakasarakan nyo. Yan, masarakan lang nga po iti Auto Passion iti Barangay 16, Payas, San Nicolas, Ilocos Norte, along the highway, Batak Road, Apo, Sango iti Floor Center. Ako ka kinimat mo to na ni Mr. Webster Martin. Yan, kaya pagyaman te pa iti Happy Fit 808 Merchandise. Ayan, nung kaya timat kagayam nga kakapsat iti napinta sa klase iti bag, badbado, mapalalaki man, uno babae, weno sapatos, at damit kini Happy Fit 808 Merchandise Data. Masarakan lang apo iso na ti Barangay 10, San Nicolas, Ilocos Norte. Ako ka kinimat po to na ni ading ko, Princess Kate Damo. Yan. Kaya pagyamanan te pa, digiti supporters tayo mat. Yan, ipang pangrutay naman iti, oo, pagyamanan te pa ni manang ko Cheryl Agbunag. Yes. Yan, kan kasabi kini manong ko William Gabie. Ayan. Yan nga sabi kini pagyamanan te pa iti 108.8 Online FM Sonata ni Ayat. Idadalwa na po ni DJ Wings 5O. Ag-subscribe kayo apo iti 108.8 Online FM Sonata ni Ayat. Kapuan nanta 24/7 da nga naka-active. Mangipayda po digiti na dumaduma nga ayog bilang musika. Ngay sagod na digiti na itlo na dumdum ngay kamang subsuporta kadakwada. Mangigan nyo dita da DJ Wings 5O, DJ Haponesa. DJ Wildcat the Skater, DJ Lovely Libra. DJ Wild Glory. Thank you so much naman ako Rina Rivera, Baybayan, and Ma'am Glorious Corpus. 108.8 Online FM Sonata ni Ayat. Kaya pagyaman te pa ni Manang ko Neva Jill Lista, Alia Jane Galbiso, ayan, ni Mama Jill Lawan and da Papa Benz Ramos Lawan. Yan, kan kasabi pagyaman te pa ni Walter Tumamaw and Tumamaw family, Fidel Nation and Nation family, Marvia Prieto and Prieto family, Shamay Kwanang and Kwanang family, Ryan Bugawisan and Bugawisan family, Joshua Manuel Barangan and Barangan family. Yan, kan kasabi pagyamanan tayo pa ni Marie Lagrana and Lagrana family. Daryl John Bernardo and Bernardo family. Kan kasabi iti Audio Sound Sounds and Lights. Ayan, namasarakan iti Barangay 16 Payas, San Nicolas, Ilocos Norte. Ako kakinimat matunan ni Mr. Fidel Nacion. Kan kasabi iti Sac Photo and Video Cabarets. Ayan, pagyamanan tayo pa iti Romero's Band. Ayan, masarakan iti Barangay 2 Tingras Albano.
Dingras, Ilocos Norte. Ako kakinimat-matanan ni Mr. Rosario de los Santos. Ayan, kapag yaman nante pa iti RMJ Funeral Home sa masarakan ni Barangay Tusarat, Ilocos Norte. Ako kakinimat-matanan ni Mr. Ferdinand Alcantara. Kan iti Robin RN Band. Masarakan ni Barangay Colombia, Bintar, Ilocos Norte. Ako kakinimat-matanan ni Mr. Robin Miguel. Yan, Ayan. kasama dito JMR Dizon Funeral Homes. Yan. Located at Barangay 4, Yes. Bacara, Ilocos Norte. Ako ko ka naman bantunan ni Sir Ronald Dizon. Yan, Yes. thank you so much. Ayan, di kita abot digiti mga ayat kay mang suporta po iti SN Music Express live show. Ayan, kung sino pwede digiti kayat na iti mga ipay digiti ayat kan suporta na open apo ti management ket niya po just iti mang subsubat digiti ayat kan suporta ngin kay pay iti SN Music Express live show, the original. Yes, and happy watching Ma'am Lovelyn Accorda Kabi. Ay yes, happy watching Ay, manang Kabi, ko. eh. And custom- Lovelyn Accorda Yes. Kabi. Yes, and then kastamet kanya Ma'am Ami Cadelina. Yes, mamimiss kayo manang ko Lovelyn and manang ko Ami Cadalina. And hello po sir or Ma'am Rocky Kabusaw. Kabusaw. Yes, happy watching kini Cousin Maricel Dominsil. Happy watching yes. cousin. Kani Ma'am Frances Jamaica Valdez. Happy watching from Barangay 13, San Nicolas. Awampay. Hindi ko pa nakita. And also to Mama Charlotte Yala Rubio. Yan, happy pa. And we have 42 all eyes. Yes, happy watching kini Ma'am Lenlen Balino Rebolyo. Ay, kasamet nga kapgablawan tayo. Tayo may isang supporters tayong ag-birthday tatampet lang nga aldaw. Ni Ma'am Rina Rivera. Bye-bye yan. Happy birthday. Of 108.8 yan, oo. Ayan, itingaro din na po yung kami pa iti Buena Mano nga request, ayan. Yes, may birthday may sabi nga sunata. Ilocano version, Still Loving Arms. Hope you like it. Malagip na ka, siyak ta'y dati nga mangipapaay. Ayat nga nagpay dumaragsak mapunas liday. Sapsapulen tapuso nga ingat puray. Mabuting naksa, tanong makita ka, tsak malagdan na rin na. Bagbagik marik nakno ka iliw ka. Malagip ko't samit ayan ayat ka. Nabayag ka nagpukawa, nabayagan ng liklik-lika. Ginandat ko walipat ang pinaglabas. Ngem naturay day taaya, busok ti pulos makaliba. Di ka kaya apakawanin. Yes, that lyrics is composed by Ma'am Duquesa Kasanungata. Nga dawatek pamakawan ken ka. Tapno biya ko ang subli katoy den na. Pangasim mi kanak mauti a tsansa. Nabayagan nagpukawa, nabayagan ng liklik-lika. Ginandat ko walipatin naglabas. Ngem naturay day taaya, pusok ti pulos makaliba. Di ka kaya pukawan ba. Yes, happy watching, Ma'am Kimi! And also to Mama Sir Primar Smart Stadion Edma. Ayan, miss you to ating po Vic and Marie. Kunana niya, Ma'am Lovelyn. Ma'am Kimi Dalere Pareho, hello po. And also to Ma'am Marilo Lirasan.
Nabayagan nagpukawa, nabayagan ng liklik-lika. Ginandad ko alikatin naglabas. Ngem naturay day taaya, pusok ti pulos makalibang. Di ka kaya apo kawento'y kaungga. Nabayag kang nagpukawa, nabayag ang nagliklik-lika. Ginandad ko alipatin naglabas. Naturay day taaya, pusok pulos makalibang. Di ka kaya po kawin to'y kaungga. Di ka kaya apo kawin to'y kaungga. Yes! Happy 39 all eyes! Happy watching Sis Lenlen! Yes, para kanya yung amin ang sangapada! And thank you also to Kapsat Dokesa for the lyrics of Ilocano song sa Loving Arms. Hayat kuken ka nagpaibunga, natarnaw hawang pimulit na. Idi inaknon mo dahil puso tiranggas ko, kaslaawanin ti patinggana. Yemdim teng ti dakas ngangi, naitaya pamin na karib. Apay kasto iti inaramit mo, linipat mo, sakit tinakimting paay mo. Bimata, inanda ito'y puso, nagayata, pinapunong, nga sinayang mo. Ited ko, di amin ko, ngem di kamet amot makontento. Mami vlog ko from Big Hospital, tunggal sikat di malagip ko. Hagsensen na ay unay day tuy puso, ninanamkut ut na kasakit, ingget kahit sa boy na di mo tumet mapiyel. Ma'am Catherine Pabello, Bimato, idanda ito'y puso, nagayata, pinapunong, ngem sinayang mo. Ited ko, di amin ko, ngem di kamet amot makontento. Yes! Watching from Pitig District Hospital. Hello guys, sabi ni Ma'am Eve Lovecod. Hello din ma'am. Thank you for watching. And also, Ma'am Elena Rosario Thailand Carapiles. Ayan. Hello po. And also to Sir or Ma'am Telin Pabello. Ang kami nating Pabello family. Ayan. Kablawa kami ng Pabello family. Sir Arlimar Pascual. Sir Jefferson. Bimato, inanda ito'y puso, nagayata, pinapuno, nga sinayang mo. Ited ko, di amin ko, nga hindi kamet amot makontento. Bimato, itanda ito'y puso,
sharing our live streaming for today. And keep requesting, guys. Ayan, ipahay niya po di kita request yo. Kaya may nakitingat to pa rin. Ngayon na saan tabayan ni Apo tiya, sunata nga. Uri di yung kaya dyan kanta ket. Paulit-ulit yung itong i-request ng Apo. Thank you so much. And please can I request to my loving mother, Maria Cristina Valdez, Iingatan Ka, by Carol Banawa from Frances Jamaica Valdez. Hello, Sir Frederick Valdez. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay nakamtan kahit ay mamasdan, ligaya ay tila pa walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man di. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdi pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, alagaan ka, sa puso ko't ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal akay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Sana'y di na magising kung nangangarap man di. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdi pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, alagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal akay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo. Ang alay
Pangarap ko na makantan ko na. Pangarap ko na makantan ko na. Yan, sa Balibar Lover requested by Ma'am Faye. Kumama, kanta na po luwan, paupawilan siya. Sis, Faye Tumama, planted. Bengekan. Naglilipat tanganong ko, Jakon marigna ingka panagdungo. Nauma akong nga agur-uray agpatpadaan, iisa sang mo. Naglilipat tanganong ko, iturturet ko sa empapanaw mo. Dito't di arapa ako, takay kaya't mume, iti umagdayo. Condolence, Ate Faye Tumamaw. Pawilan ka, tagandat ko agdan nakakuma. Ang ebinuadag na sangkinan na, ako na yan, ingat makaunong ka. Pawilan ka, manong ko, pawilan ka. Tagsanggasat, taginay kayat mo, umadayo dito'y tena. Happy watching Sir Frederick Valdez. Yan, nanaso ko na po ni Sir Frederick Valdez. Thank you so much from Francis Jamaica Valdez. You're always welcome po, ma'am. Yan, thank you kuna ni Ma'am Frances Jamaica. Yan, you're always welcome po, ma'am. Pawilan ka, tagandat ko agden natakuma. Ang eminuadag na samkinan na, ako na yan, ingat makaunong ka. Pawilan ka, manong ko, pawilan ka. Tagsanggasat, taginay kayat mo, umadayo dito'y tena. Manong ko aglin ipatenta, karin karita waswasenta. Ket di nagtukuman sumsumyanan, panalabi ka sa anak ko'y nawaya. Pawilan ka, tagandat ko agden natakuma. Ang eminuadag na samkinan na, ako na yan, ingat makaunong ka. Pawilan ka, manong ko, pawilan ka. Tagsanggasat, taginay kayat mo, umadayo dito'y tena. Nagsanggasat,
Yes, may paayak may timay sana. Ayok bilang. Oh, thinking about it again. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it up in your heart. It isn't too hard to see where we never. Oh, it's in your life when you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what you meant for me. Whoa, there's nothing I could say, but just hold me now. 'Cause our love will light the way. And baby, you're all that I want. When you're lying there in my arms, I'm finding it hard to believe when we never. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to say when we never. Yeah, I've been waiting for so long for something to arrive and love to come along. Now my dreams are coming true. See the guitar, see the band. Yeah, I'll be standing there by you. Whoa, Yes, happy watching our baby you're all Zarka. that I want, you're all that I need. And baby, you're all that I want. When you're lying there in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Yes, happy watching Sis Princess Kay Damo from Hawaii. And good afternoon, Sir Frederick Valdez Galing. Thank you so much, po. Yes, and also happy watching Mare Teresa Ligsay Cabosas from Bacara, Ilocos Norte. And also to RBJ Saysay Galensuga Dadis Cabanos. Ayan, happy watching. Yan.
How am I supposed to carry on when all that I've been living on is gone? Yes, thank you so much. Yes. Nagpukaw ngamin di dyan, anak. Ipaite man deti. Gaputa, new viewers ni Sir Rocky Kabusaw. Ipaite di love moves. Kaya? Love moves. In mysterious way, I think. Ayan. And, yes, Miss Shumi. Yun, Pumet, swerten. Swerte latot nagan munda. Ayan, happy birthday te balasang mo, Marvy. Happy birthday, Chelsea. God bless you always, basang. Thank you so much, swerte. Yan, inka Jay, ano? Yan da, gracias. Yan da, mami. Baka pinaalaan da siya. Yan, so happy watching to Ma'am Liza Valencia Coloma. And also to Ma'am Jella Reparejo Rubina. And also to Sir Ralph Arasimo. Yan, happy watching. And also to Mami Jean Lawan. Ayan, thank you so much po. And Ma'am Sir, last request ko man ko silapan ka. Thank you so much. Ayan. Yes, kantain to ka nun niya, Shamay. And also, SNME, the best talaga. Love you all. Thank you so much, Sir Orly Mar Pascual. Ayan. And also, happy watching and welcome to SN Music Express, Ma'am Lisa Valencia Coloma. Kastamet kini Sir Frederick Valdez. Ayan. Thank you so much po. Taga-saan si Sir Idol Frederick Segaya. Valdez? Oo nga. Taga-saan ka po, Sir, Frederick? I went Dulce Gayam. Swerte, kung nakmete ni Gayam. Oh, Miss Shumi Sumi? Ni Sir Yes. Flores Valdez Basko si taga Barangay 13, San Nicolas. Okay. Yes. Ayan, sabi ni Ma'am Kimi Dalare Reparaho, te request consis ganda. Ano ba ang request ni Ma'am Kimi? Gurayak. O, sige. Standby lang po, Ma'am Kimi, ha? Yes. Ato pa yung amin ti naka-line up. Iso nga, wait lang po tayo. And also, happy watching. Baby, aki siya abiyan dalawan lagrana. Akastamet ka ni Ma'am Gian Estrella. Happy birthday ken baby Sis Marby. Thank you so much po. Di kita nagkablaaw ken niya bunsok ni Chelsea. Ayan, thank you so much. Agura yak ken tay si Kalaing ti inay ayat ko, please thanks. Ayan. Sige po, ma'am, standby lang po. Yeah. Umay munok ko ipashare balay ni Dulce detoy at adapay Jay Daya. Ayan. when. Umay kunto ipashare sis Dulce. Yes, once again, this is your request song, Sir Frederick. Sakbay deta pay ko pa lang deta agurayak ni Ma'am Kimi Dalere pareho. Yes, Ma'am Kimi, this is your request. Dinding manen ipisarda or-oraye di sasampet mo. Kaano nga ta, sweetheart ko, mailiwag kon bara ni agket mo.
Nadagsini nagmarikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, karing mapasampit na. Agurayak, biyak ko, agurayak, isasampit mo, wala dinitan, unay to'y puso, kapag kaawan mo't sibay ko. Agurayak, biyak ko, agurayak, isasampit mo, maasyan ka, kadi ka niya, hinabiinga at sasalita. Yes, ayan. Ma'am Kimi, thank you. Kastamat kini Ma'am Jella, nga madama, tibigos na. Ayan. Dipeg manes, itisardam, oruraye, isasampet mo. Kaano nga taubiyak ko, mailiw akon bara ni agek mo. Nadagseni nagmarikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, karing mapasakot ka. Agurayak, tiyak ko, agurayak, isasampit mo, maladingitan, unay ko'y puso, kapag kaawan mo't sibay ko. Agurayak, tiyak ko, agurayak, isasampit mo, maasyan ka, kadi ka niya, rinabiinga ang sangsangita. Agurayak, tiyak ko, agurayak, isasampit mo, maladingitan, unay to'y puso, kapag kaawan mo't sibay ko. Agurayak, tiyak ko, agurayak, isasampit mo, maasyan ka, kadi ka niya, rinabiinga at sangsangita. Maasyan ka, kadi ka niya, rinabiinga ang sangsangita. Yes, dito tayo may sa request niya Sir Rocky Kabusaw. Yan na. Napawal want your love moves in mysterious ways. Yan, isang sagot na kayo ni Bakit na nalipat at sinagan ni Bakit ni Sir Rocky. Hold up tall and
this is how the pieces fit. You and I shouldn't even try making sense of it. And I forgot how we ever came this far. I believe we had reasons, but I don't know what they are. So blame it on my heart. Oh, love moves in mysterious ways. It's always so surprising when love appears over the horizon. I love you for the rest of my day, but still it's a mystery of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Heaven knows love is just a chance we take. We make plans but then love demands a leap of faith. So hold me close and never, never let me go. Even though we think we know which way the river flows. And that's the way love goes. Oh, love moves in mysterious ways. It's always so surprising when love appears and over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery. Oh, how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Like the ticking of a clock, two hearts beat as one, but I'll never understand the way it's done. Love appears and over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Yan ay pag-order ko si Ma'am Jala de Parejo Galvizo. Kanta na pangalan na Paubaya. Anong hugot yun, ma'am? Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na nag-isa pa? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ba kailangan, pero di ang mahal? Saan nagkulang ang aking pagmamahal?
lahat ay binigay na napangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama? Pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, pagkapaluhangin at alagaan ka niya. At yun, ma'am, tayo request mo, ma'am. Saan nagtigil ang pagiging totoo? Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ba kaya ka? Pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipiling pa. Ang kikinig ko lang sa kanya, huwag kang paluhangin at alagaan ka niya. Happy watching Sir Ralph Kenny Racimo, Mama Eugene Galviza, Ma'am Lisa Valencia Halama. Ba't di ko naisip na merong hanggan? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At di na naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang minahal niya, pinapaubaya, pinapaubaya, pinapaubaya ko niya sa kanya. Yan sa balik para requested by Mama Sir Conception Cadena, Kantahan, sila Kantahan. Pagkakamit ken kay di ano ganda't magtuwag sugli. I get sorry tadya may kari na palalong umin sakit na daydiyan daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Di naglabas, di ron di nagwayas sabay nalipapag ka.
Nga kumabiyag ko ang sugli ka, hindi naglata kinikita. Into nagsarap ka, kung silapan ka, ipasulik tato'y mata, ako may takin ka. Sakto pa'y mga tog, ken ipababa, kastay ko panang iparik na, anabiyag at ngawan ka. Into nagsarap ka, kung silaban ka, ipasulik tato'y mata, ako may takin ka. Sakto pa'y pangatog, ken ipababa, kastan ko panang iparik na, anabiyag at ngawan ka. Yes, I'll be watching Ma'am Feli Domingo. Amok nga babawi ka, na amiris mo't nagbibitang. I am sorry, damage has been done. Di na intagarap sa paituran, balay gigit masarakan, kalpasan na nasyake panawan. Into nagsarap ka, kung silaban ka, ipasulik tato'y mata, ako may takin ka. Sakto pa'y pangatog, ken ipababa, kastan ko panang iparik na, anabiyag at ngawan ka. Ginagpaiswanan na, mair-iriwag lang takin ka, parang mo kabaylak to, nga rawidan na. Into nagsarap ka, kung silaban ka, ipasulit tato'y mata, ako may takin ka. Sakto pa'y pangatog, ken ipababa, kastan ko panang iparik na, anabiyag at ngawan ka. Yes, happy watching once again Ma'am Feli Domingo. Yan ang sa Sir Momoy Carpio. Yes. Kastamit ka ni Ma'am Mayan, bumanglag ka bakungan. Kastamit ka ni Ma'am Lisa Valencia Coloma. Yan, happy watching. And also to Sir Walter Tumama, bayaw, may kami makipangan. Ano masida, mang buong ka dari, mang pisa ka tayo itlogan ka na, itay padas mon. When, kalamansi kan padas, sapat na. Taitan. Yes! And also happy watching Ma'am Gianni Sir nga nakaantabay lahat yes. Live streaming tayo. Thank you so much. Yes. Yes, medyo pa nga sunatakat kayam. Request pa kayam ni Sir Frederick Valdez. Kusilapan ko na. Yes. Happy watching also to Ashalay Passion from Bugnay, Ilocos. Ay, San Pablo, Ilocos Norte. Yun. Kalimutan ko na. Hello, kamusta?
August summer nights, soldiers passing by, listening to the wind of change. Happy watching Mr. Joey Pacho. And also to Sir Frank Senor. Happy watching. The world is closing in. We do everything that we can be so close, like stars. The future's in the air. I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moments on a glory night, to the children of tomorrow, dreaming away in the wind of change. Walking down the street, these are memories are buried in the past forever. I followed our star down to Kantahan, listening to the wind of day. Take me to the magic of a moment on a glory night, where the children of tomorrow celebrate. With you and me, you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow fade away in the wind of change. Wind of change. The wind of change blows straight into the face of the sun, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your fire like I sing on my guitar wants to sing. Children of tomorrow celebrate. Whether you and me, you and me. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow fade away in the wind of change. The wind of change. Yes, when?
Ayan, thank you so much, Ma'am Jelay Reparejo, dati inted mo kay ni Baby Chelsea. And also DJ Maha Blanca, ang inted mo ni Ma'am Rose Ann. Yan, thank you so much. Yes, kablawak man da Kuya Dayon, Kuya Zion, and Tita Jessa from Reparejo family nga nang dati ayat da kay ni Baby Cheska. Thank you so much. Hi Chelsea Gayam. Yes, thank you so much, Sir Joey Pacho, for watching our live streaming. And also to Sir Frank Senior. Ayan. Thank you, Sir Frank Senior. Welcome back to Edzana Music Express. We hope po na mag-enjoy po kayo, Sir Frank Senior. Yeah, welcome po kayo dito sa SN Music Express live show. Pwede po kayong mag-request, sir. Yeah, kahit as long as po nakaya po namin, yan. Kakantayin ni na Marby. Yes, happy watching. Again, Ma'am Flores de Andrada. This is for you all. People say that I'm a fool. Well, I don't know. At least I found out what it takes to be strong. I was dreaming all day long. I drifted out with eyes wide open. I would choose not to see. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all the things that we have. Kasagsagot ay pwede tagin niya, Bayaw Walter. I've been looking for a way for too long now. Yes, Bayaw. Seems like everything was come to an end. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways and nothing can do it all. Day after day, leaving the past behind. Knowing your terms with kisses in person, learning to fly again. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Not even if I see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Yes, happy watching, Sir Rolly Madaba. Yes, happy
also to Ma'am Judith Madapa. Hello, hello po. Happy watching Sir Jeff Ramos. Yes. Dahil yung nga sunatagat sa sawot ko ni Bayaw Walter. Yeah, may sa nga paborito namin. Favorite na. Oo. Dahil dyan, bibigyan ka daw ng Milo. Dahil dyan, may isang set ng bilog. May pulutan. Yes, kasamit nga. Kablaawag pa amin nga nakatune tatang madama. Yan. Anong porte kasi ang paborito kaya ni Sir Frank Sr.? Ano kaya yung gustong-gusto niya na porte? Ewan ko. Alternative, rock, love song, Ilocano? Ha? Kawitan? Kawitan siya, mahilig siya sa mga ano. Oo, sa mga manok. Pasindak. Oo. ganun. Oo. Mga manok, mahilig siya po. O, di bibigyan natin ng isang pasindak-sindak. Sa mga novelty, ganon? Medyo kuya. O, di bibigyan natin isang awitin na novelty para kay Sir Frank Sr. O kaya isang disco. Actually, merong request dito na agbabakit kuya. Request by Mr. or Ms. Lanji Brands Bumanglaglawan. O, di mapapasubo na naman ako. Kaya sige. mo yan. Sige, titirahin ko. Baka titirahan pa ng iba. Oo nga. Sir Frank Sr., this is for you. Yes, dati request mo, Ma'am or Sir Lanji Brands Bumanglaglawan. Agbabakit ka. Hey. Umakit kim na lapsat hinismak at kimigmak nagtibayo to'y kaunggat nutilan ang dimet paudi di pa maginawaw sexy at tawen santi 60 nung ay na kailan makakarkari umakit ka at paiso napisapay lating na bambato makaalino ti patong na makaparusupay lating nila. Come on girls! Baketa isukun ko na da kaniya Uray manuy uyawen da Tidamet rik na Uy na rik na Baketa Kukunga baketa Kita kami na mutikanas Di baketa kay na yan ayan Di pumatok Di bakit kaskalang at dalangit awan sa pulang tikin na sampi arakot na pinagig di bakit nasingsingpet na bangbang lumang pintis huray nukuy bet-bet awan sa pulang kinakinakagin takilarino kay kunkunada amoy lupat isang auna Isang aw? karuman sa nagpainuma biganas na at babakit Agbabakit, agbabakit. sukong kunada kaniya uray manuy uyawen dap di damit rik na uy marik na at babakit Bakit nagbabakit? Ita kami na mutiganas Di bakit kay na yan ayan Ha ha! Ha ha!
di pumatol, iti bakit. Kaskalang hatat langit, awan sa pulim ti kinasami, arakop na ken inakik. Di bakit kasing-singpet, Aha! nabangbang luwawan min. Sigurado ka? Uray nyo kuribet-bet, awan sa pulim pinakinakabit. Nakalariro, may kukunada, nga amoy lupat isang auna. Di bakit hagkaruman sa nagpaitumang ikalas lang. Bakit Bakit ang babakit? Sikun kunada kanya, Aha! uri manuy uyawin, daki damit prik na, huy malik na. Bakit Bakit ang babakit? bunga ang babakita, di darami na muti ganas, di bakit hakay na yan ayan. Babakita, bunga ang babakita, di darami na muti ganas, di bakit hakay na yan ayan. Di darami na muti ganas, di bakit hakay na yan ayan. Ayan, may request pa dito kuya si Sir Jess Pascual. Ayan, Victoria Cano. Victoria, Alam mo ba yung Victoria? kinakanta ko dati yan, pero nakalimutan ko na yan. Nakalimutan mo na? Sige, si Brian pa lang kano niya Sir Vic DJ. Victoria po. Bumanga Si Frank bossing. lang ay i-recollect lang dito lyrics na pag-ayam ko. Sige. Yes, ayan. Ipaayte nga rin pa dito na dumaduma pa nga request. Request ti si Kalaing. Tinay-ayat ko by Ma'am Kimi. Hindi, bigyan pa mga natin ng isa Bigyan pang pa? danceable si Boss Frank Senior. Para naman maaliw siya. Selena. Yes, I want to give you a fast beat song. Yes, hope you enjoy our live streaming for today. First I was suffering, then I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Go, Kenny. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong when I learned to get along. And so you beg from our sex to start around now that you don't know what come anymore. Where it's the one who tried to ruin me, wake up, I didn't think I'd come back. You think I laid out and die, you know that I was survive. Oh, I spoke my son, know how to live, I know I stay alive. I've got all my life to give, I've got all my life to give. I will survive, I will survive. Hey, yeah. Hey, yeah. Talk about it, talk about it, talk about it. Hey, 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 hey. Talk about it, talk about it, talk about it. Groovy. Gotta move on. Gotta move on. Gotta move on.
you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Let's dance for love. Yes, it's my last chance for romance tonight. All I need is from me, beside me, to guide me, to hold me, just hold me. That's when I'm there, I'm so bad. So let's dance, or let's dance. So let's dance, or let's dance. So let's dance, or let's dance tonight. Let's dance for love. Yes, it's my last chance for romance tonight. Oh, I need you from me, beside me, to guide me, to hold me, just hold me. 'Cause when I'm there, I'm so bad. So let's dance, or let's dance. So let's dance, or let's dance. So let's dance, or let's dance tonight. To the sun. To the sun. Let's give it up for the drummer, Mr. Drummer Vic Lagrana, together with Joshua Manuel Berlanga, the keyboardist. Summer by the lady, you rock me on the radio. Hey, hey. And it's sad exactly how you feel. And must have fallen out of the hole in your own rock. Overdose. It never said your name, but I knew who they were. Oh, I was so surprised and shocked, and I wanted to, hey, yeah. If I just heard it for yourself. I never told the song just how I've been feeling over you. But I said really loud, I said on the radio. 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 Yes! Yes, sabi ni Ma'am Rosie Lagrana, yan, salit mo ng chismosa, Ma'am Marvy. Ay, Marvy. Ayan. Standby lang po. And also, happy watching Ma'am Wyatt Diaros. Ma'am Wyatt Diaros. Ma'am Gian Wyatt Australia. Diaros. Ay, wow. Naka-tune in pa rin si
Ma'am Gian Estrella and Mommy Jean Lawan. And also to Ma'am Lisa Valenzuela. Ay, Valencia. Coloma, yan. And also, happy watching once again. Ayun. Ano yun? Ano yung parango na yan? Hindi ko makita. Ang hirap. Nagkakap din siya sa And akin. also to Sir Rafael Domingo. Wala na yata si Sir Frank. Yes, and also, Mami Rusi, ayan, standby lang po sa ating request. Ayan, nabannog. And also, tigitip pa na dumaan po nga request. Ayan. And once again, guys, sa mga nakatune in ngayon, ayan, antabayan, subaybayan nyo po mamayang gabi ang Yes, SN Music Express Live Show. The original Originals, sa yan. Barangay Solquiano, Dingaras, yan. Andyan po kami mamaya. Andyan po kami mamayang gabi with together with the Romero's Band. Yan. Thank you so much, Sir Rosario de los Santos. Ayan. Thank you, team pa mga blessings si Yes, SN Music Express. Yan, and once again, happy birthday ka dito. Yung kasangay taldaw ni Baby Chelsea and Ma'am Rina Rivera. Bye-bye yan. Yes, happy birthday, baby ko and Ma'am Rina Rivera. Sana all my baby. Malapit ka na. Don't worry. Ganun. Yes, makantaan to amin dagita agkasangay tatanga aldaw. Ayan. Most especially to France, Chelsea, Nation, and also to Ma'am Rina Rivera Baybayan from Sunata ni Ayat. And also, amin po nga agkasangay tatanga aldaw. June 1, ng araw ng Honyo. Ayan, thank you so much and happy birthday sa inyong lahat. Ayan. Ag-live kayo no Rabi, agbuya ako na ni Ma'am Rosie Lagrana. Oh, yes. When Mami, agbuya ka, when umay ka sumuro. Yan, so Ay, ako naman Miki yung yan. Ma'am Annie Rose Lagasca. Okay, mga bossing, thanks to. Ganana yan. Yes, Romero's Band yan. Oh, okay. Yes, si Mr. Sayong. Yan, hello, sir. Yes, iuray lang apo di kita yung rhythm section. Litong section. Rhythm Yes. section. Sa napandalang apo nag-withdraw. Yeah. Isang kabaste. Nag-jingle bells da. Yan, once again, happy watching to Ma'am Lisa Valencia Coloma. O, Yan, taga also saan to ka, Sir Ma'am Jeff Lisa? Ramos. Hi, Sir Jeff Ramos from Paway. Ay, Ganun? parang galit yung dumaan. Wag niyo akong babanggain ko na. Ay, Mama Lia, hello. Ayan, nalpas ka na nganin. Ay, sana all. And thank you, Ma'am Ruth Sanjay Prime mo nga, Maha. Yes. Wow! Dumahatay today. Ano, so ako naman si Sir Rafael Domingo. Ape. Ape, dato Carino Rabi. Aya, ako na. Yes po, Sir Rafael Domingo. Meron po sa Ayan. Solquiano, Dingras. Padaan-daan to amin tapo. Aya, Hindi yan, sir. Ma'am yan. Ay, ma'am ba ito? Oh, pareho. Sino? Ka-foundation ni, ni Ryan. Rafael Domingo. Foundation. Okay. Ay, Akala ko pa. hello po, ma'am. Pamangkin ni, Nagets ni ko na. Rap Rescue. Ganun. Oh my God, buyas, ma'am. Rafael. Yan, happy birthday, baby Chelsea. We love you. Ano sa mga Marina Rivera ba yan? Hadap-hadap mo siranasan ako malang magipaduyak-yak nanagtingan di anaw
na iyawat migit ka inayawan unayapan man Ano ba? Tatnon iso di magipakita Iragrasami amina sa tapada Rago generagsa Liga ang nanayon Tanag tinganin ang nawang panagkaon Sa paligid sa ilayon na kasalon at yun yakin reka kena si yun anak kaiduman napakala nagitigas ka Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. May the live almighty, may you live almighty, may you live long, may you live long, may you live almighty. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Yan, manipod pa lang nga po itiyasan Music Express Live Show, The Originals Family. Idanon mo itinabara pa ng kablao, miking ka manang ko Arena Rivera Vibayan of 108.8. Online FM sunata ni ayat itinagasat kinaragsak king ka pa nagkasangay. Itatanga aldaw ni Apo Diyos kumay timang tartarabay king ka ni Apo Diyos itamang tetitiya. Manayo na piyaken salon at pokot sapay kumata digiti pay arapa apo mitibiyad kot. Ingka pay maragpat ayan sa karaman iti pamilyam. Sapay kumata hangka nga mamuma nga magsuporta iti SN Music Express Live Show. O, Marby, kablawam te balasang mo. Yan, happy birthday, happy third birthday, Guala or Oh, Fran Chelsea. Third, Not na sure. ba lang? Third? Yes. Akala ko 9 na. Ha? Ganarn. 3 years old pa lang siya, yan. Pero isip 9 years old na, yan. Wow. Happy birthday. Sapay ta, makaumay nagdamdama anak ko, yan. And wish you all the best. Ayan, stay healthy always. I love you. Yun lang. Yan. Kadigita aming nagkasangit na ta. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Ayan, dito kam nga rin na po nga po magpakadan. Ayan, gapuanan ta. Dito na po tinagmutuan ni ti programa. Katingiti so much katigiti na tigiti din ang kanigaragragsak ni Kankanta itatangal taw iti Martes. Ayan, kikita tayo po dito Solkiano, Dingras, Ilocos Norte, Narabi at dito po iti SN Music Express Live Show, The Originals. Kata, thank you so much na po just iti mangtartaraba into no, iti inaldaw-aldaw katatayo gagayang man kakapsat. Awal live minto no bigat, gapuanan ta agpatabon nga min da kadwa tayo nga Joshua Manuel Parangan. Yes. Yan, dati kana-kana kata magipagladingit kami kadakwada gagayang man kakapsat kat sa nga patatay kat kumang maki-anandingay kadakwada. Ayan, nakikita tayo ito into no Webes, only here, only at SM Music Express Live Show, The Originals. yes. The best ka! Ayos ka! Bye!